Od osnivanja do danas menjali su se obrazovni profili u srednjoj stručnoj školi u Pirotu u skladu sa potrebama privrede i područjima rada za koje se učenici u ovoj ustanovi obrazuju. Budući srednjoškolci će, prema planu upisa, u narednoj školskoj godini imati priliku da se obrazuju za 3 obrazovna profila u 2 odeljenja. 56 učenika u 2 odeljenja. Jedno odeljenje je tehničar za hemijsku i farmaceutsku tehnologiju, 28 mesta. To je obrazovni profil u području rada hemija, nemetali i grafičarstvo. Relativno skoro smo uveli taj novi profil od školske 2024-2025. Četvorogodišnjem trajanju, kao što sam rekla, i drugo odeljenje je od 2 obrazovna profila u području rada lične usluge, 14 mesta na profilu frizer i 14 mesta na profilu pedikir-manikir. Uz redovne nastavne aktivnosti stalno se realizuju i brojni projekti. Škola je jedna od retkih koje su u programu Super škole od njegovog osnivanja. Mi smo jedina škola, to mogu da kažem sa ponosom, u Srbiji koja već 4. put za redom dobija finansiranje ovih učeničkih razmena. Koliko to znači i za školu, ali pre svega za učenike, potom i profesore? Znači za sve. I za školu. Škola se pre svega promoviše. Teme koje se obrađuju u okviru super škola nisu teme koje se tiču samog gradiva. Najmanje tu imamo tog stručnog usavršavanja, odnosno usavršavanja učenika što se tiče njihovih stručnih predmeta. Ono na čemu se radi je razbijanje predrasuda, stereotipa, multikulturalni dijalog, neke teme koje mi svakako kroz druge predmete sprovodimo, kroz radionice. Nedavno su u sklopu Super škola realizovane uzvratne posete učenika i profesora Pirotske i jedne škole iz Fijere iz Albanije. Time je posle saradnje sa školom iz Severne Makedonije proširena mreža partnera u sklopu programa Super škole, kaže Ćirićeva.